خب درود و سلام و احترامات. فکر کنم که همشه توغری هوی کردم. اولا معذرت میخوام همتون دوستای عزیزم که جماعت تلفن مونک در ماشین نیست. گلوچ کدامونم اگر نغلطه. خب درود و سلام احترامات هستیم برادرام. اینجا صدای من میره و سیلکش هوی موندم نمیدونم نکیم تا در اومدم. وقت کم بود. یک سوال داشتم اما سوال میخواستم در امنیت در وزارت و در امام علی رحمان و در دیگر همون بگیم پروکراتورا و دیگر انسان ها بگیم که همین سوال ما بتون و میخوام در همین سوالم جواب بگیرم از اونا. البته که گفتی همون گپو از مرده جواب نمیویه، این چیز معلوم است، یعنی که از حکومت امام علی رحمان امروز هم قطار مرده است، یعنی که از اونو جواب نمیاد. یعنی که به هر حال میخوام به گوش مردم به گوش بگیم هموطنان برسونم و تا که هموطنان تصمیم بگیرن و بگیم که دلنیش رشات خچونه بگیرن. ببینید دوستای عزیزم، پیشتر اگر یاد داشته باشین یک بستیجه را در آلمان بچه قمشه قپیده بودن، یک قمشه قپیدن. همون شب و روز امنیت جمهوری تاجیکستان با تمام ساختارها، پروکراتورا، سود، گنرال، وزارت، نمیدونم خارجی، داخلی، یک تالو را گرفته یک جلسه بزرگ بگیم که گذراندن. تمام رادیو و تلویزیون هم در اوجا دعوت کردن آوردن، خصوصا در باره که یک بزی اونها در آلمان حامله دار شده است. بچه ها کنشه قپیده بودن حامله دار شده است. همون روز همین حادثه شد، پگشت جلسه را ارگانیزوات کردن و گرفتن این لنته و این بازی را بگیم که از پشتی بزاشون برای که بز در اینا در کار است کو و بگیم که چند روز دادوایی کردن که چند ماه دادوایی کردن که این بزی ما حامله دار شد. آخر بردن نمیدونم بزشون ابورت کردن، یک کار کردن، خلاص این بزی ما حامله دار شد. نه بگیم دادوایشون در آسمان برآمد. اما فرق بین بزی که بستیجه که داشتن در آلمان بچه ها کنشه قپیدن حامله دار شد، فرق بین او و فرق بین این ملت در چی است؟ همین سوال دا میتونه حکومت جواب داده. برای چی وقتی کنی بستونه قپیده بودن و در رو تمام امنیت ساختار قدرت جمع کردین، تالار کردین و آمدن و دشمنان ملت زدن و پراندن و آنا کشتنی شدن و آنا ایتا کردن و آنا ای بزی ما را تجاوز کردن و ای بزی ما حامله دار شد. این ما باوری داریم که در قدش موند، بعدی و خیلی تجاوز حتما در قدش میمونه. گفته تمام امنیت جمع کردین، در همونجا بزاتون آوردین، آخر بزاتون گرفتین بردین اینجا برای رقص کردن و بازی کردن دلشی. خب چرا در این مسئله جلسه نشید در امنیت تاجیکستان؟ سبب چی بود که گرفتین بردین آتا و چای او را بگیم که محکم کردین، یعنی خانواده او را، یعنی اگون انسان تلفن های او را دستشون گرفتین؟ برای چی یا بز تونستین جلسه کنین؟ برای چی یا بزاتون تونستین اقدر سر صدا بردارین، تمام ژورنالیست ها را بیارین و بگیم حامله داری بزتون اعلان کنین و بعد با اعلان کنین که ابورت کردین بزتون حامله شه؟ چرا برای نه یا تاجیک نیستن یا تنها کدام بز است تاجیک است؟ کدام بز است او تاجیک است، کدام بز نیست او تاجیک نیست؟ برای چی در باره نه امنیت جلسه نمیکنه؟ سوال مردم شما دستی سوال برای وقتی من کم است، ما زیادی باید بگیم وقت شما را نمیگیرم، اما در همین سوال ما میخوام جواب پیدا کنم و ببینین که گوشی تاجیک بریدن، پراندن، کشتن، دار کشیدن، نمیدونم او قدر زدن، همه کار در بلوش کردن. تمام امنیت و حکومت تاجیکستان
мегӯм ку ранги ҳамо дар африқои анамуд мирғ астае, агар ягон хатар эҳсос кунад, сарша таи хок мекунад, думша чих мекунад, хича ранги дарахт мекунад, гӯё ки ӯ нест дар уҷо. мисли анаму мирғи африқо шидан ино. вақте мусибат сари миллат омад, ҳама ино сарашона бигем ки таи хок кардану кунушона чих кардан. не ки барое ки як бизшон дар олмон бачаҳо кунша қабида будан, ҳомиладор шида буд, амният ҷаласа кард ва худи рамазон раҳимзода, саймумин ятим, генеральный прокурор ва ғайро ира образ додан, комментировать кардан ки ҳомиладор аст, мо ина миёрем, ира аборт мекунем, набоша ҳатман дар қадш мондагӣ аст. баъди ӯ қадаре ки қапиданишу ҳатман дар қади мемонад. аз таҷрибаи бигем оперативӣ мон мегӯм ки ӯ ҳомиладор шид ва ҷаласа кардан. аз таҷрибаи оперативишон гуфтанд ки ӯ ҳомиладор шид ва овардан ҳомилаи ӯрам абортам кардан. ҷаласа буд. куҷо даин вазиру вазоратҳо барои ин масъала ҷаласа намекунед? ина бидодарам мақтақурат намекунам. саломат бошӣ бирадар. чӣ бигард, номаш чӣ аст? маршировкак худат. маршировкак барои чӣ? ин саволда шумо ҷавобша дар комментария бинависед. чаро барои як буз, як дона буз иққадар сар садо кардан, 70 ҷаласаҳо гузарондан ва барои инаи бигем ки як ҳодисае ки имрӯз номи миллат зери хатар рафта истодааст, номи тоҷику тоҷикистонӣ зери хатар рафта истодааст ва бигем ки и тутимирғои африқоӣ сарошона таи хок кунагиз кардагӣ, гӯё ки нашнавидестан, надидестан ягон чира. ин ҳамиё айнан анамо тутимирғи африқоӣ аст. дар ҳолати хатар сара таи хок мекуна, кунагиз мекуна, мега кун бирава сар нарава. барои ҳамо сара таи хок мекуна, мега кун рафту сар нарава. айнан имрӯз анамо тутимирғи африқоӣ, агар кадомит суратоша пайдо кунед, ҳамура бимонед, ҳамун суратоша, ҳамун мирғ чихел сарша таи хок мекуна, дар барш сурати Эмомалира монед, сурати амният монед, баъд қатор нам мирғора 3-4 скрин карда монед, чихелу сарша таи хок мекуна, кунша гиз мекуна ва стрелка монед тарафи намо вазир, бигем тарафи амният, тарафи прокурор, тарафи Эмомалӣ, тарафи Рустам ва ғайра стрелка монед ки имрӯз инами мирғои намиё ҳастанд, дар ҳолати хатар сара таи хок мекунанд. агар аз ӯ чиз фоида бигиранд ба ҳукуматшон, имрӯз нав якдета гуфти ҳам гапо базош биромадистанд, мо медонистем ина урусо кардагӣ ҳастанд. не ки ба ҳар ҳол хуб аст, ба ҳар ҳол хуб аст ва ҳамира ақаллан донистем. хулас дӯстои азизам, дар зери коммент бинависед барои чӣ барои бизошон ҷаласаи амният мегузаронанд ва барои ин мусибати миллат бигем ки амният ҳам гум, ҳукумат ҳам гум, ҳама хомӯш. дар телевизиони Тоҷикистон фақат рақс монда истодаанд, рақс, мусиқӣ, клип, инам хеле чиз рафта истодааст. аз ин мусибат дар телевизиони Тоҷикистон гап задагӣ нестанд. гап. худоёр мададгор тонам. ватанои азизам, вақт кам буд, метонем фикрҳои худтона зери нами коммент бинависед ва падилид кунед, то ки ба гӯш карӣ бигем ки баъзи карҳо, баъзи тутимирғои африқоӣ ки сараш дар таи хок кунуш гизай, ай кунуш варонка монда, ҳамин гапҳоро бирезен аҷа ки яке рафта дар ҳам мағзи сараш шояд расида мона ва бедор шава. албатта ки дӯстои азизам, ҳамватанои мо гунаҳгор нест. ман дар иҷа маншавам гуфта будам ва аксари экспертҳо сари масъалаи экспертҳо бием, инора как учени гуфта бурдагӣ ҳастанд, как будто они сыграют роль террориста 500 000.
медонед намира как будто ино як бигем операция мегзаронанд оперативни ино роли террориста бигем ки 20 минут 1 соат 2 соат бозӣ мекунанд метан дар 500,000 рубл аксар бигем экспертҳо сари ҳамин минени омада истоданд барои он ки вақти парондани ода амон профессионални инсонҳое ки яроқшинос ҳастанд мегӯянд ки аз тири боевой патрон аловтарӣ намеброяд фақат учебни патрон қатъи бигем ки ҳамон халастой патрон мегӯянд ку дар ҳамон ҳолат алов ҳам хел искра мета аз автомат яъне ба тамоми вероятност дар дасти ино будан бигем учебни патрон яъне халастой патрон буд барое ки искрош вазмин буд ана агар ҳамн навора бибинен хитон дар дохил як ҷо дохил мешавам тах мепарона ку и тарафу тарафа мепарона ва дар ҳамон ҳолат бигем ки ягон шикофии ягон шикастани оина намешавад барое ки атроф оина дора дар дора ӯе ки паронда истодааст дар ҳолат бояд дар бикафа тахтада бизана боевой тир бизана тахтара мекафона оинара мерезона медоне хитона дар пар бизана мисол гирем амун чӣ мекуна садои тир меброя аммо дигар садо нест барои чӣ барое ки экспертҳо уже ин наворҳоро гирифта омӯхта истоданд ва ягон ҷо намешкана дар ҳамон ҳолат значит дар инҷа просто халастой патронай баъд алови баланд меброя айну ки амон автомат яъне ки дар нишонаи и аст ки инҷа мега халастой патрон аст бигем боевой патрон набуд ва 100% бигем оли охир меоян сари гапи манда яъне дар боло одамҳо буданд мепаронданд одамҳоро мекиштанд гуфтум ку вақте ай толор аз зал дохил мешаванд ба ном аму террористҳо ино просто рол бозӣ кардагиянд дохил мешаванд ва одамҳо уже иса давида рафтестанд дар тай лесиса бибинен одам мурдагӣ аст ҳоли во иса омадагӣ нестанд уже одам дар оҷо хунолуд ховай о айдаҳани даран оле дар мобайни зал уже одам мурдагӣ ам коридора мобайнишда значит о ҳоли иҷо омадагӣ нестанд дар инҷа дар болоҳо одам буданд намехе 100% амон бигем ки иҷа ҳозир рӯзеш мешава и чиза шоҳидеш мешен анализ кунанд экспертҳо и чиза мегӯям баротон дар боло одамҳо буданд ӯ кабут либосакое ки шиштагӣ буданд ӯ специально амон либоса доштанд ҳамаш ва як занак либоси зард дорад мобайнда агар нигоҳ кунед ӯ дар пеши Путин роли беженкара бозӣ кардагӣ аст как будто аз Украина гирехтагӣ аст вазъияташ вазмин буд хулас ҳам хел масъалаҳо да ӯ ҳам фсбшник аст ӯ занакам ана аз боло одамҳоро киштагӣ ҳастанд ӯ ҳамаш як хел кабуд доштанд сабаб чӣ буд ки ҳамн боло будагиҳо бишносанд боло хидира бо напаронанд хидишона фсбра напарона бо ягон шармандагӣ шава барои ҳамон ино ҳамашон бирка доштанд либосошон бигем ки ҳамон чиёшон бирка доштанд барои ҳамин иёра напаронданд то ки дигар одамҳоро бигем ки парон шавад дар оҷо хулас дӯстои азизам инҷа миллион версия ҳаст аммо саволи ман боз бармегарда бар сари ҳамон масъала ин тутимурғҳои африқоии мо куҷода ҳастанд чаро саратаи хок кунагиз кардагӣ ҳастанд овоз намебароранд бо Эмомалӣ Раҳмон лично оилаҳои ӯро дар подконтрол мегирифтааст лично Эмомалӣ Раҳмон оилаи ӯро подконтрол мегирифтааст дар ҳолате ки бояд лично Эмомалӣ Раҳмон требовад кунад ки исбот кунед ӯро террорист буданша не мо оилаша подконтрол мегирем шумо бачаҳоша бикишед хулас ба хабарҳое намедонам бигем на 100% аснод доранд ҳамаш кишта шидан яъне ҳамаш кишта шидан уже киштан ӯро ана дӯстои азизам чаро барои бизҳо амният ҷаласа мегзарона барои бигем ки мусибати миллат амният мисли тутимурғ сарша тай хок мекунад бинависен ва ҳатман картинкаро омода кунед
ма картинкара ба дар болои нами экран дар ҳамин наворам картинкара мемонам. Агар кадомит омода кунед дар мессенҷи ма партоед. Худоёр мададгортон ҳамватанои азизам. Дар коммент бинависед.